Hadin bagi bor sorkar ke Jela Meghalaya kila depan penbena baya kemadan kur kalang kepada kemadan nilai kai football kepada halum dai kelab Hoi Rempong hari Hoi district on cena penbah bat on tei ya kemadan nilai kai ke babha kepada long nak menta ke jingnang kentiu ya ki kam nilai kai football ha ke dia katany ke bawan ru lengba ke skim Khelo India. Daga jingkmen banang yai buddin ya kikam hakane kemadan nagaliang jong kinong ilam jong ke Ribhoi District Sports Association lengba kinong ilam ki bahkmat jong kene kenhun ki bakentup yau ba RB Shadap ubri president nang tau ba RR Makdo ubri advisor nang ta ke jingi don lang jong kiwi ki dekot jong kene kenhun henin ke singi kata ha ke ar pohon rup tarik ubana jeliu arjar ar puar kilalet benia kenduk kerpang ya kinong ilam senong jong senong lum dai kla Hoi Rempong nak benta benia mir jemut bat kinong ilam senong bat bania perkhat ke ke babah tam banle habawan kene skim ka bahe hapo ka than khnang bon wan ra ya ke jing mentoy ya ki khon samla ki badon mensim bani le kai bha bat kum juru ke jing mentoy ya ke senong ka thau Shushu kum kadak jong ke jing burom halor ke jing la jong ke wei ke samla kan thei na ke senong lum dai kla ban wan ra ya ke nam wan ra burom ya ke dong ka than kata ai samla Liza Mukti ibana ke senong lum dai kla Hoi Rempong ibala yo ban mi khmat nagari India ha ke jing ikun futsal ke balalong hari Nepal dang ha ki khendiat tayo ke bladam ha ke ju por isamla Liza Mukti ideru itim kapten jong ka kanhoni le kai football ki kan thei ha ke jing le simbenta ha ka Fort Meghalaya Games ka badang sudapshan. Hadin mengioi ya ketuka video mana ya ke media kaba Liza Mukti kalau yo mereka burung kaba kalau yo nikmat maka hari India itu mana si benta haduhan Nepal ya ke futsal kalau kengki yang kumki official jong artis ngapan pau yo songo we naki nungkit kam jong ba jibi mekdo malah orang yang menin habang ilik sebelum bong balik yang pendat merekam video bahkan Liza dengan konsol lo ya niki orang ba di official juga bro bat ngila konkret ru pendat kata ka jing nyano lem sapi kumka ying kam tam na kumta ka Liza kabalawan ra ya kan nam ya buram ya ka simet ya ring kesem bat ya ka distrik jongi bat kunjuk ya ka Ribhoi District Sport Association Maya objektif bakal long away naki nang ilakai ke bakwan hapot ng district ng Ribhoi District Sport dengan yang belum buram yang tiada ngimuan mereka kesini kalau berjumpa makrau yang baru yang mengidan lang penyembuhan nak sabuda di orang bak yang mereka kain rasulullah lang yang ini pun ini punya semua itu nak diidan lang kadang ini menjadi baru apa pun jadi kesem simpul tiba kumkan ini keburom dalam munra. Jadi kita keren jom doktor lepang, ada bagi orang buat kibat kerau kini nak izin kibat tu. Kini dap jengkermen, ba pilong ka nong yelek ka kibat mikmat ya ke India ini berok kawai. Ya kum Ribhoi District Sport Association, kum Ribhoi Darbar, bat Ribhoi barok kawai. Ni kemenlang bat pi, ni kuplang yang kena keburom kebat pi mandra. Bat nyangai scam kena mandra sisu ke burom tang bukan mau kena ke way di sabi ka lantia jam pikirang jengai ba bat pedeng kita ketinggal lanti ke jengai pi kenduk si pun ki jeng ki ding pungkang bersin kenduk de nyoi kita pat begede tang ki mau jam sebab pinang jam sekrang bat sekmat